Wah, tini sila kau pura bakha tong siu. Tolok Manishankar Murasing pura 3 wicket naik peka. अभी मजा आएगा ना भिड़ो Nggak japro je Tripura basis Baroda ni je match start on after as home ta a jora wata je set was basung ma hitting khai changwani actor 33 bola 78 ata turan khai jakta bo century bono monjin Manishankar Murasing mana as out khai hanke de pura mark bo century khai ke de pura Baroda team rok pura mar sung chum bor MC number 1 ta o te number 1 te orang position bro yang ni keplu ta ya khamota Manishankar Murasing pura je nangkung nai wicket na bo pura important wicket tik lai khai si o jaga bo M Patil bono out khai ke 90 bolo 49 run khai jakta pa bo 50 khainya ke baik ke seprang na bono was bo stam kokri pe khabli Manishankar Murasing pura best to mahne Manishankar Murasing pura je nangnai wicket important wicket onan batti khai khai je bono no yang pura belekan impress on kha second innings je Tripura rong ni bowling na pura best ball khai ka belai ka ham ball khai khai si obiji sarkar bo pasu ke na kha 74 run rinai 2 over mitten khitar ka 22 over ta bani economy 9 thake song 3.36 economy sa san thake belai ka tini Tripura ni je iconic cricketer iconic star Manishankar Murasing bo uke na kha bo ni permanent bowling pura belai gen ka ham dai tumen thase nai hino bani bowling pura gum ka ham bo 22 over 2 ball 9 over mitten khitar ka 46 run dui si tai bo tinu ke na kha bani bowling economy chungnen ke 2.06 माने obiji sarkar le pasu ke na khai ban ban ran le bo swa turan khabli Manishankar ma to 46 ran do belai nu kaham bani okay je than thake number 3 abo khana kom hai ban belai kaham tai Tejasvi Jaiswal ba ek okay na kha 6 over 29 ran do nyai ban bal economy na ke Manishankar chaman kabang Manishankar chai bo over kom kitari panu 2.07 economy chiru bo belai bo kaham no umai ke Tripura rok second innings best bowling khaiman bakai ni brak je Baroda no total score 235 run pura all wicket thang pen kha je Baroda rok matra 82 over 2 ball thongman chhe Tripura ni bowling kham ke khai ka ja second innings ta una baksa ba sungman ba khabi sing amtai sung tong Baroda ba kai team hai kalai team sia bo hai ki room ya team hin nok sungman amta hai ya dol lok je tabu ground ni trophy chung table point no na khai ke se Baroda rok pa 3ta match ni biking 3ta match pai jak te bro han bogai nyai je table point ni number 1 position tongui bro 19 point bai Tripura rok 3ta match ni biking nyai kaisa match pai jak tai ekta match ke tro ongjak tai kaisa match ke ta pura obsong match os only han bagi Tripura rok ni keno 9 point ta humon pore ke tak Tripura rok be domi tong je Tripura rok 192 run no ek wicket thangjak Tripura rok Baroda no Tripura rok 43 run trial man tai 43 run khai ka ke je borok bebasta somonong sinai ta Baroda bebasta somonong sinai ta o jaga je Tripura ni Bikram Kumar Das khai ka 97 run khai ka ta 129 bolo bo out ong thangjak ta umon pone ke tak je Singh khai ka 136 bolo 58 run not out tai TV Jaiswal khai ka 42 bolo 34 run khai ka ta angle umma ke swan so je Baroda re asuk table number point sogu chon u team takle Tripura ba khas ke match ni rohajak na umne ke wan sogu chon tak Tripura team ba oila korang chong bli he diba gedolok no ko ta wan so Tripura de paine na Baroda paine ta ma thun no tolo comment khai sa tai Manishankar Murasing pad ni run bo batting khan mega bon bed ni busu run ongkri manok taman cha kumnu tolo comment khai sadi anga kha kai bo bedo bo 100 run khai ma kha bo I IPL 24 25 bo confirm IPL bo dekhon najak sinai paijak ni ba jaga ang omte kwan sabu